Wemeli berrem ke Maulai Constituency ubah PT Saukmi ubadai nak keseng United Democratic Party hina kesengi ulong bagi UDP kan hab bani terelang bagi NPP wat lada ke job ke seat na soyong constituency. Ulong ru balada omdan ke jengi terelang hapeng kini ki parti kala benuan ke Presiden ru lah ke jela. Susu la benrap balada ke UDP ke jiat bendan Syabar kala ben keta ya ke rukam sinsyar kadar ke jela. Ya kani ubah PT Saukmi ulakren hakapor bulawan ban senran yu kandidat ke UDP ubah sencar kupar Roy Lingdok thaba ublawan bantep kerteng penyekon ni election soyong constituency. Bade bat jingtre na kaliang jongka UDP bat NPP ngam suo syai ada ka UDP ke metrelang bat ka NPP kai ke bangi tieng yo kawan ka present rule hapo jongka Meghalaya UDP ke ka mature party dengan scam ka lapen na borok kaliang pat ngi syam ka long ma dan nak ni jungi Syong Syabar. Tengi syam kalong ka ba kajimombit membiang nakamada ka sesyar khadar namra ka jingkiu jong ka jelahi brakoi ngilhap ya ka bandang ji trelang. Te kamut bandang leng jungi kalong bandang leng jungi thok pai ba. Den rei kam subha mata marhang ni singi mata ngin mi osyo single just party ngidon kam ni trelang. Ka UDP ba NPP ba UDP kumlongi ni single just party Ikhmilti hi bang ini ojeng job pada ikhmilti ba ka sarkar hi ka wada UDP kan job mana hang ni mata ka sarkar hi kan nai beteng apa NPP UDP hi kan nak maklan kalau yang ni sarkar mata laban kedau hang ni baya ka jingjit nong mi khmat soyong lahab pen kerja aswa namar ke jingklat kendet ukertong ke UDP uba HDR Lingdok balabu tarikpat haus potrik jemang arjar pulai ban pelong ke jing thabut